आइदे एकोइसु मीबु ब्लेम तौरगा कैसुम कानादे फर्स्ट इसाना फरदी संसार सु फै हाइनादी सि खंगिदना लोइना अदुगी एकोइसु फबगी मथौ तानी ngasi ए बोतल या प्लास्टिक यूज तौरगा ए फजना डस्टबिन दा थ्रो तौरदी अतोप नहासु एबु एंगगा महौसु इंस्पायर ओइनी मोइसु मोइ मामाबु हाइनी मामा सुमाइ थ्रो तौबसे फत्तबनी डस्टबिन दो यूज तौबगी डस्टबिन दा थ्रो तौसी हाइना मोइसु खंगनी अदुगी बस स्कूल दा नते जूम खुदिंग दा पेरेंट्स होइसु नहा होइबु सुमाइना ज्ञान पीबगी मथौ ताई हंजी बचपन से अगर सिखाएंगे तो ऑब्वियसली अच्छा होगा अदुके रिक्वेस्ट तौरी पेरेंट्स होइबुसु अदुगा स्कूल बुसु नहा होइबु सुमाइना ज्ञान पीबिउ हाइना अदुगा अनांग होइबु यामना नोंग चुबा वेदर ओइरमी बा थंजी केंगो एखोइ सी क्लीन तौबदा पूरा वेदर सु फारे ब्रदर लापसे याम नुवारे नोंग सु सुरे नुसा सु सारे फंगदब लैत्रे हाय तारे या राइट हंजी केंगो गाइस जेंगल के सिदा क्याम प्लास्टिक यामी बा हंजी के कोइ खतंग साफ तौबदा मफम से क्याम जेंगबसु नुंगारे पूरा क्लीन ओइदना लेरे जेंगो प्लास्टिक रासु मैम ले रमिदना बा हंजी प्लास्टिक रासु याम लेत्रे अदुने गाइस प्लीज प्लास्टिक यूज तौरगा फजना सीजन अरु अदु ए रिक्वेस्ट तौगनी यस अदुगा सिको प्लास्टिक के ब्रदर होइबु चिंदो होय प्लीज तौनी थंदुनी ए सिको प्लास्टिक थंदबा उतब याते अमा दिन थंदी ni yam ne sin nong ta gi bai यानी याय चुमी yam ji la ko nu ga bi होय मया मंजी जेंगो स्टार्ट ओइ रे सीधा कमाइना मफमदो थोड़ा देर पहले कितना प्लास्टिक का यहाँ पे और अभी हम लोगों ने जब प्लास्टिक को एक एक करके उठाना स्टार्ट किया दुदा जेंगो कमाई क्लीन हो रहा है हां ai da sai da mani da yam da ओके मणिपुरी दा 100% ओके mani da हां ओके इंट्रोडक्शन दो फदरदी अगेन लो सी को हाइदि हंजिक दे शूट नि दना लाइव दि नते अगेन लो सी कतंग फनांगाय बेड कमेंट लागते अदे हिंदी दा हाइदि को ओवर स्मार्ट नि कदिगी मणिपुर लाग मति लांग स्वाइ सो हाइबो मि लेबे अमु तो रुसि ai हां अमु पुरे शूट तो रुसि lusin ko gido suda lusin de fajabu ngang ro oi ata ko dio le no मुजी बाई सु mane da ba natro wari to su दूसरा जेंगो मंजी कैम जामना प्लास्टिक है कोई क्लीन तो ओरे जेंगो पूरा फुल हो गया अभी 50 डेज कंप्लीट हो रहे हैं नसी देखिए सिको प्लास्टिक ना कंटिन्यूअसली हमारा मणिपुर वो यामना प्लास्टिक से फजना सीजनरी अदुगा मतलब क्लीन तो हुई बा मफम खुदिंगदा अदुगी यामना प्राउड मोमेंट दी मणिपुर दा अदुगी प्लीज सिको प्लास्टिक की फेसबुक यूट्यूब दा चैनल ले सब्सक्राइब करो mani ngom lagi oh ya लाइफ खुतांग वही खा थमजगे मई संजे मणिपुर लैंग्वेज मचिन पूरा तोंगदबा मागना गांथोखिबद अहेनब कई यावबा अदुगा लोयना अखोय म्यामना पामजदबा एनी गांगनिंगदब लैंग्वेज ता खितंग मानदे फ्लो इजबा लैंग्वेज गांगिबदो वारुबिरोय मणिपुर नुंसीदन लाक्बिबनी लोयना मणिपुर दा तौरिबा एक्टिविटी सिंग अफबसिंग सपोर्ट तौबिबनी अदुना
이상지부 서포트 비우 시고 플라스틱 분 웅시비우 땡큐 네, 아무도 달라진 보기로 아무도 나 러시라도. cây hầu của ta xem ngoài cái gì plastic là cái tàu dưới bao cái sẽ có plastic là mình yang khani suba cái mình sẽ tàu dưới bao plastic collect tàu cái mình sẽ nông ta bây giờ weather sẽ cái gì tăng ngoài bộ này aduna asi weather sẽ tăng phát ra mà cái cái gì nó có đồng chapa ai đi mà pump pump mỗi cái đó đâu nông sẽ mà mỗi cái apa lebih hai tadi oh mana kamu mana kayak itu phải anh làm đến năng thì chỉ có plastic ai mà sẽ khăn được ra đi gì em nó tên cái nó này bảo masa khăn được apa apa tahu di sini support tahu aku cái nó kia ấy mình đâm này tháo đi sức bar cái joint secretary này tháo đi có ado rồi ado cái nó này bao phong cái này không là cái gì có rồi ado 시기 자 아무튼 Hari itu jadi ini. Benda udah kayak gitu. Jadi baru sosial media tuh ubi. ubi begini lah saja itu yang nunggu aja deh kok ikan om meram lah kene ha begitu hoy Plastik mahum sana. Bagi bagi awareness sudah misalnya support ubi. Proses itu plastik hanya itu yang thang cari dulu na. Sana su apa misalnya cibiga, itu mungkin cibiga thang cari. Nasi ini yang debakar. Apa? Apa? Madam, madam, kani ko. Kapal tu na tu madam, kani. Se plastic ki maram pe khai ko. Ko plastik che na muda. Sekali itu pula pun perlu ada anu. ini jalan dong aja berarti Aji tu luar mana uktur siapa? Puna paling sam lagi. Udah sih mamang. Pun nanti lagi ubah. Mamang sini kita ngam terap tahu saya juga. Kami kan murup hal group photo उठा चारि पाँच टाका उठाबी
सोमगी फोटो सो नंबियो को फोटो से सो सोमगी मोई का लोई मीडिया सो यामन से थाने ना बकान सस काफी ngang ni foto an nam ni cara po adigi media person ni ju som de antang nambi ram kana ani nang ए क्लिक तो हो गया पिक्चर Kamu dia ngambil. apa ane som lagi Aduh, begitu. Jadi misalnya gitu kata orang saya, nanti pun kalau mana pun kata orang saya, nanti ngantuk. प्लीज Atau ada yang tham juga, ya. Ya apa? Mesin bagi kan untuk jarak ke. Ini siapa nama po? Tanya ya apa? Cari ko. Ini siapa nama po? Thagat cari lo na left na siko pasti po support to gurak palo na. Nasi ke day 50 ke lo silak pada sima kai thang jare lo na ngasi di nong su suba mi budi ame tu po nong su suba ni na isan so akoi gi ngang dagi lak pada ngai bagi magi journey da fazana patha ba hang dia tu na sima kai khakda khunjara ngasi di lo sin jara ge lo na siko plastic na sathe jare ba campaign plastic mafam sa na sijina ba amasung akoi gi plastic sai thuan da ba khunai mai ram da mam oi si ai bu do amutang thungan biu lo na ai sal elis na ngasi mateng pang birek pase yam nungai lo na isan elis na akoi manipur da sep jani oi ba nu ai ai ba amasung punsin nung sangbo oi biu da thamjari lo na ngasi gi yaw bu lakpi gi ba mi moi na panja da busum yam puno po haninga le tana siko plastic na thagat phong chari lo na print media puno kuso haninga le tana thagat phong chari plastic mafam sa na sina se lo na akoi gi plastic polluted oi da binam da mam oi na se lo na isan da gi wayamni dang thambi da ning sinjari manipur nang ne pam ja thong खुरमजरी मैम ngasi gi ekoi gi tabuk di complete ore jengu kam jamna ekoi plastic collect toriba adugi yamna thagat jari ekoi manipur media hoibu so aduga manipur gi siko plastic oiresu aduga manipur gi yam brother sister lebedo moina ekoi si awareness da yam ekoi bu support toriba adugi a request toningi mayam bu please plastic do use to already phajana use to raga phajana throw to haidi ko lambi da sumaina ekoi throw to already simpatta bani ekoi market haidi manipur su jeng bada nungai ra phajaro aduni adugi yamna nungai jare ngasi siko plastic gi team ga aduga media hoi ga su milke adu वही है प्लास्टिक का इस्तेमाल करो लेकिन अच्छा से फेंको भी आप लोग yam nungai jare isan se manipuri language se mapung phana akoi gi machin da tong jada ba aduna wahi da chithagi ba nan thagi ba aduge yamna pamja da ba yauraga su yamna ngakpi lo na man laksari bisiti manipur gi any afaba activity sing support to bula ini plastic amot ba khunjo ini samna ra aduna isan se nungsi bi lo na support to bi plastic laita ba mafam chana laihan ba amju plastic polluted oi da ba ram da mo oimna si thank you so much